Hello, Tibeule, Doctor Pari kanya wana karon soi tu chu Rai Laia Tih tu te ti aniang karon soi hal meam pakhat na chuan damdoi kha thatawin ni tu rani damdoi ka tia chuanin folic acid te calcium te iron te vitamin C ni he folic acid hi apoi mo mema kan rai chan thir training thum na na tlang pin kan di chin ni folic acid kan tak chamani chuanin no te kha neural tube defects na te kha asiam thia chu ta chuanin spina bifida kan ti kha thong enge mental defects mo thwak lam kim lo mi ang lawa kha na siam thei thla ni chuwang chuan dam doi kel te hi kan nei thata ngai ni calcium le iron poni se vitamin se poni se kan nei thata ngai ni kan ro te in siam na kan calcium ngai a iron kha kan san ta na mo ko ni patina chuan vaccination hi ani vaccination hi atlang queen thanga na le tharuk na kan na thinda tetanus injection hi kan na ani chuba ka chuanin hepatitis B nei kan ni chuan now kan ve lai khan vaccination ka kan lak shina ngai ni chuba ka dar khar som pani chung nge lin kan fa kha kan no te kha vaccination hepatitis B ka kan pe ngai ni pathumna chuanin prenatal visits kan tia doctor kha chhi wei nen ti rangai ni thakwai rai chung song khanin doctor khai en ti rang chang chuan khata voi khat te chang chuanin voi som khat chana voi som pani te prenatal visits ti rangai chin ni enge hetia ti fak khang ngai na ti kan ti chuanin enge natna dang dang khai ve thea heng thyroid kan tiang chi te zum thum kan tiang chi te bp sang kan nei ti kan tiang ti kan nei lo ni pon rai nai khan kan nei thei khat ni gestational diabetes mo kan ti te on the ni chuanin hypothyroid kan ti hom china chuang chuan heng hi en ti kha che ani palina chuan ultrasound hi ni ultrasound kan ti hi atlang pui khan condition dang te kan nei lo ni chuan voi thum ni kan na tlang pui condition dang te kan nei chuan ni voi thum ai tam te ko kan na te the ni voi li voi na te ko ati ra khan kan rai ni kan sha thi le khan ultrasound kha kan na a chan chu kan rai na hu na kha kan chu nga ani em ti kha sha nga ya chu uterus pregnancy de khani achang chuan chu an le din chu po na fallopian tube te ovaries ate kan rai thea chu ectopic pregnancy kan ania chu ectopic pregnancy on chuan abortion kan ti tla fatangai ni chu lo cha a rupture nga a hlom ma no te nu ni po liam the ni chuba ka chuanin level 2 ultrasound kan ti hi car som paria ta training car som pani som pile pa in car han kan ti tlang puya chu chuanin enge lunglam lungpok te lung om kim lo te chuanin gross enge congenital deformity te a sha theya chu huna chuan chu ti huna chuanin khan tiang enge no te abnormalities on ni chuanin medical termination of pregnancy kan ti ta now khati ka ngai chini a chan su kha natna ani ti shrin chu kan pai chon nin chung zo kha andam chung zo toi te a khan in har sa tak le enge mi ang lo khan pian mi don pa na tlang pu chon ti ka ngai chini chuan a top lam thakwa na hian kan le ta so in fange kan ti chuanin now te khan lai shui orem ti te kan she du chini now te ha le tling no mem atlang pi chuan alu kha hoi ma om tur ni lu kha hoi ma ma bin ke kha hoi ma te mani chuanin breech pregnancy kan tia sei te mai chini lai hui pa ti pathum te lo oram chi chuanin now te heta kan nam fak khan tho kha tu to phen china shui heta sam tat ni fang khan kha ultrasound ti appointment chan te chu ni pangana chuanin doctor dang identira ni chuanin enge irai ni ti khai shin nge nga chan chu dam doi tam takhi rai lai ta na safe lo him lo ya on the ta chuwang cha irai ni ti khai shin nge nga yang chuanin ele in kha nutrition kha ti nga ya e chok khan don lawa nutrition par na
chuanin nutrition ti khania ele intok ni lovin nutrition ti thangai ni proteins calcium iron fiber ne nga te khang kha e ngai ni pasarina chuanin mudan apa po han Rai Laia Tih mya lo to te kron soi to chu ta po chon kron soi to first 3 months anga chon du ni mu the ma se atwa khan chuanin a sir lam ve lam den chonga kham mut kha thabera awang chu ngailam changa blood ron pam chho kha lunglama thatoi na kal thia chu ba kha no te kha blood circulation kha no te ha thate kin na thei to ni chu bang chuanin mudan kha fin ko ngai ni pariat na chuanin ingen na emo dam doi lai mo rai ha kan ni re ni chang kha kha I doctor kha shu ni nge tu ni a chan chu no te ta na him lo dam doi tam ta ko ma hang kha ki to ngai te a dos ti nya ngai te on chin ni chu wang chuanin dam doi medical condition ni re ni chuan khang kha I doctor kha I gynecologist kha shu ni nge ngai yang pakwana chuan exercise hian ni atlang puin now by nu chu exercise tur kan hriat chu walking ni kal vel mo zinglam motlai mom ni som panga vela kal vel kha acha chu ba ka tu hriat thiam te kan ni in chuan tu hriat te po kha himani a chan chu heng exercise lak a chat na chan chu exercise kan lak hian enge feel good hormones kan ti me hormone min ti him to nuam min ti tir to endorphin si ati chwaka chu chuan cortisol level kha ti sangin chu chuanin enge brain formation kan thwak no te in siam thwak in siam kha ati thathe ni chu wang chuan chu ba ka hetia exer kan la khan ni kha kan hu ve ta ni chu sunshine kan hu khanin vitamin D min pe a vitamin D chu the me ma autism na ta champan in out te kha a thing him the ni so na chuan chu me min le thiang him ta kha ye tur ni a chu me min thelo te thiang him to lo ta kha ye tur ni lo so ma khatna chuanin no te kha ibetheya chu health ya enge thon thu te po le khabu te po ichha sakti isai sakthei po hengi enge relationship ti chana mo nu o sha ta na cha changkaya o shang hui puya enge chungwa in the boy in how chiang o ta kha cha chang mo ni now te pai lai chuanin o nem ta ka in byak ta kha cha now te hianin atlang puin car som ni hianin now te khan o sha na kha aron jana car som ni pangana chuan o sha na som kha a in siam thek to chin chuwang chuanin now te kha le kha chiar sakte zai sakte byak te kha thani som bahina chuanin dul mo pum dul kan te bik ha enkol thata ngai kun te more nipples kha kan enkol thata ngai bo kan achan chu kan dul kha alian tel kha khan achunga vun kha ati enge stretch tela summer tela chu chuanin stretch marks siam theya rangwa theini chuwang chuanin now te pai la khan castor oil kha nei thata ya chuba ga te enkol thatlo khanin nakina now te nu te ekna khanin akap theya thi te chok te infection te ante chuwang chuanin kha tuilum nen kha fai te osila khami enge skin kha vuna kha exfoliate ngaya ti fai ngai kha castor oil te pai khan te om chan kina khan wana now te nu te ne khan pai no don ni so ambathumna chuanin hydration kan ti me khan ti thanga hydration chu tui pai tum tok tur ni tui kha tlang puin liter ni changa liter thum kha in ngai ni voi khata liter khatap in pop ang chi khan ni lovin thlem te khan lassi te bong te tui te juice te thei tui hang te vegetable thai na hang te dang khai in tama cha nau te tan enge achani sompalina chuan no te chevel kha yen thli thai ring ngai ni atlang puin thali tok le thanga
จันกาเฮียนนาวเตค่ะเจชนะสุดาชวนนี้อาจารย์ชวนนาวเตค่ะเจลงเทนี่เจลงเทชวนเจลงนี่ชวนนี้ด็อกเตอร์ค่ะว่าปันฟัดง่ายนี่อาจารย์ชวนวันดอยข้าวตะกินนาวเตแต่ค่ะผมช่วงลงที่เร่งเทนี่จุดวังชวนนี้ข้างงานนี่ตัวผมก็ชวนนาวเตค่ะเจชายอ้อมชายดีค่ะชักนี่ง่ายนี่นูกันหมดเพราะนั่นสมอส่วนบางงานชวนนี้มุดขังขังไงนอกเดียกันไปไล่ชวนนี้กันหายมามุดปังไงมันไม่บากคันดาร์การสริจังดาร์การเรียนทักทั้งปืนกันมุดตัวนี้ส่วนปรุกน่าชวนนี้ stress free ตั้งกันง่ายนี่ stress free ก็เดียกันลุงคำนี้เมมตัวนี้เราลุงคำนี้สิเลยรู้ตัวไว้ที่ตัวเทจีเรียงเรียงคันนี้ interfering ที่กันง่ายอีที่เทเราตัวก็จะโน้ตที่ใครจะง่ายนี่ที่เทเราตัวจะเนี่ยเน้นแต่คันก็ที่เทเราฟังตีนี่ชื่อไม่ยังตัวพวกเขาอาจารย์สูรายลายป่วยหมอเปิดจูนำมาเลยน้องเด็กคันนี้ถ้าตอนนี้จูวันจน stress ขลังเชี่ยงตัวนี้เราเละตัวนักการสื่อส่งแต่ค่ะรายลายที่ตัวเตอันนี้มาเป็นรายลายที่เราตัวเตค่ะการสื่อตัวพวกนี้เละแห่งกับ YouTube channel การสื่อตัวนั้น topic การสื่อที่อีตาน่าจังกายน้องเนี่ยกับเบสยาอีตาน่าจังกายน้องส่วนนี้ subscribe เขาเราเทเราเทงเราละส่วนนี้ like ช่องพวกเรามี share สักพวกตอนเนี้ยจูบากตัวนั้นการสื่อ topic เรื่องแต่ค่ะอินชาที่ทำเราเลยโซเฟียดูเป็นที่ในส่วนแห่ใน YouTube channel comment section ยันโซเฟียเทเรื่องนี้อินทิไลค์เป็น welcome นี่กันลองไหมบายบาย